uyu munsi ngarutse n'inseko nuko ntangiye n'inseko ga filime kacu bisa Hate You turebe episode ya 2 ku bufatanye na Denny Entertainment tubasha kubagezaho aga filime nkaka. Kora subscribe kuri Menya Social Entertainment kuri YouTube. Yampisemo No, she has neglected you. oya ahubwo yaguciye amazi. None ubwo ni iki nakora? Do anything alone. Turi kumwe humura ibyo ukora byose turabikorana. Yakomye mu mashyi hano. Agikoma amashyi hari abaje baza gutyo. Ni babiri reka turebe filime. Nibwo kagitangira. Utega amatwi wumve witonze. What is happening? Ni ibiki birimo biraba hano? Why are you looking serious like that? Subundi kuki uri kureba gutyo wabaye iki? Yarebye ku ruhande hariya hari uhicaye. Because someone forgot where he belongs to. Kubera ko hari uwibagiwe aho abarizwa. And today he will regret. Kandi uyu munsi uwo muntu hari bwicuze. So let us prepare our plan. Reka dupanga agapangu. That poor man. Nibyo rwose tugomba kwigisha uwo mukene isomo. Akwiye kwiga isomo ararikwiye. Ahurije hamwe babanze banoza umugambi bagaragaze ko bari kumwe bihanangiriza umukene wabinjiriye. I want to give you some responsibilities of leading those people. Ndashaka nguha inshingano zo kuyobora bano basore banjye. Are you ready? Uriteguye? Yego nditeguye. Ni abana b'abakire barashaka bakosora umukene wabinjiriye ngo uri aho yicaye. Umeze ute? Uje kumusuhuza yarari mu bari kugambana ngo bazamukorera ibintu bibi. Fine. Meze neza nta kibazo. You sit here. Kuki wicaye hano wenyine? Narindi nuko nashaka kuruhuka. Sometimes I want to be with you. Ngiye nyamara hari igihe mba nifuza kuba naba ndi kumwe nawe. To be my friend. Urashaka kuba inshuti yanjye se? Yego. Nothing more if Nta birenze niba ubishaka. my friend. N'inshuti zanjye ziragukeneye. Inshuti zawe? Okay, I'm here. Genda hari. What is your name? Ariko se mbere na mbere witwa nde? Yewe nitwa Maestro. Me too, I'm Brian. Nanjye nitwa Brian. Nice to. Ni byiza guhura namwe. Icyo atazi abavuga ko ari byiza guhura nawe barashaka umuhuza n'abandi babanze bamwigishe somo bamwereke ko amafaranga avuna ko yabavunnye akwiye kwiga isomo. Ni gute utereta ukennye? Nibyo bashaka kumubaza, ni gute utereta ukennye? Niko none akarusha ugatereta uw'umukire. Ukennye bamuzanye hano bamubeshye ko bashaka kumuza n'izindi nshuti azisuhuje. Winsiga ubukene ukuntu amureba, winsiga ubukene asuje n'uriya jido yamukubise jido imwe imutera hasi. Bamugambaniye reba ukuntu bamukubita we wa mukene we baratimbuye. Bakubise umusore baramukubise bamujyanye ahiherereye barakubita reba ukuntu bamukurura. Urarangije Take a phone and call your parents. fata ino telefone uhamagara ababyeyi bawe. Fata se gira vuba. Not a phone. Ariko ino ntabwo ari telefone bamuhaye kate. Want me to repeat? Noneho urashaka nsubiremo? Urushye ntugasubirishemo umukire. Haruza uko bamukubita harusatira aho ngaho. Umwe baganiriye bwa mbere niwe bari kumusiza. Yamusezeranyije ko azamubwira umunsi umwe, ntaramubwira. None reba ibyo bari kumukorera. Yarabibonye anagikaye ku ruhande. Murekeraho, nimujye kure ye mumureke wenyine. Vanessa ahubwo wegenda. No, you are doing wrong. Oya ibyo muri gukora ntabwo byemewe. Are you really defending him? Uko se n'uyu mukene urimo uravuganira? You are doing wrong. Yego nyine ibyo muri gukora se si amakosa. Over. Niwe wakoze amakosa igihe wamuturutishaga. Hari abaje kureba umumemba bite ko tutamubona. What is happening here? Ni ibiki bijya mbere hano? They are violating me. Barimo barampahotera. Too much. Mwakoze n'ibirarenze mwakabije. Always do. Ese nibimuhoramo mwebwe ngo nuko mukize muturusha ibiceri. What's your mouth? You are a poor man. Funga umunwe regura kennye. Tuzajye duhora tubibibutsa se. Hari abaje ni babiri baraje nabo bari gusatira aho biri kubera, aho bari kunyuzurira umuntu, aho bari gukosorera umukennye wayobye. Reka turebe. What do you think about two sides? Ni icyo uvuga kuri ibi bihande bibiri, igihande cy'abakire n'icy'abakene? Discrimination. Ni ivangura. We have to fight against it.
ibi rero tugomba kubirwanya muri iki kigo. Yes, we can because we are leaders. Yego twabikora kubera ko turi abayobozi. Bisa nkaho ari abanyeshuri bahagarariye abandi. Doye na doyenne. Vanessa akibabona yegereye imbere. Yeah, there is a problem. Hano hari ikibazo yaje kuregera ababishinzwe. Ni ikihe kibazo gihari? They are violating a student. Barimo barahohotera umunyeshuri. Bo babyise ngo ni ukumukosora. Why are you shouting like that? Niko urusaku numvishe ni urw'iki, niyo mpamvu muri I gusakuza. am asking a question. Si ikibazo mbajije se uno muduwaye navuga kabiri. Urebe Violated Brian. bahohoteye Brian kandi ndamukunda. Not true. Arabeshya ibyo si byo. This is not true. What are you doing here? Niba atari ukuri muri gukora icya. I've been teaching him Twari turimo turamwigisha where he belongs. aho abarizwa n'undi munsi atazongera kuyoba. No, they are lying. Oya bari kubeshya bamuhondaguye. I don't know nonsense. Njyewe sinshaka kumenya mu mateshwa yanyu. Everybody knows. Icyo ngira ngo mbabwira nuko iki kigo atari aho urugamba rubera ngo buri wese azajya arwana. Now, Nonaha mbabure bisa nkaho Doye afite ikintu yizeye, ndabona afite confidence nyinshi. I hope my men have done well. Nizeye ko abasore banjye babikoze rwose. Uriya muhanya bamukosoye, bamwemeje, bamwigishije. Hari uwaje abanza atanga Why are you amakuru. looking like that? Uki uri kureba gutyo? We have failed. Twafe yarinze ntabwo twabashije guha umukene isomo. What happened? Iki cyabaye? Look at him. Mwamwishe se? Ntabwo yumva ukuntu batamukosoye kandi ari abakire. Baba babona bemerewe gukora icyo bashaka cyose nta wabahagarika. And she started defending him. Vanessa yaje atangira kumuvuganira. Koko se yabikoze? The boy embraced us. Kandi na Doye yadusebeje. Boy, Doye Yes. yego yabikoze. he's doing too much. Uriya mwana nawe ndabona atangiye kurengera, ashobora kujya mu mibare y'abakosorwa. Looking at me. Uzi ukuntu Vanessa ari kundeba, kumwe tureba abakene. Because she is blind. Ukariya agakobwa nako kabaye agahumye, mbabona kariya agakene karamuroze. Umukene kuri iki kigo yaragowe. It's my best friend to come back. Icyo nshaka nuko Vanessa agaruka inshuti yanjye. Hari undi waje nawe yinjiye gate gutyo, arimo araza bisa nkaho nawe ari umunyeshuri mushya. Uko haza Brian yicaye hano bamukosoye akiraho. You coming to do here? Uje gukora iki hano? protect you. Njyewe nje kukurinda. You are going to bring a lot of problem to me. We ahubwo nzaniye ibibazo byinshi, nibyo mfite bitanyoroheye. As your angel. Njyewe ndi hano nka marayika wawe, yigize Gabriel. Okay, no problem. Nta kibazo Gabriel we niko yavuze. Doye wacu ari hano, uko ari aho nyirugupanga plane yaraje, yarazamutse. Nabonye avuga ko kano nako kari gukabya, niko yavuze kandi nako katangiye gukabya yaraje. Keep enjoying your nonsense heroism. Komeza wishimira ubutwari bwawe bw'amafuti. Showing your foolishness. Nawe rero wishimira ubusazi bwawe. You embarrassed my people today. Uno munsi abantu banjye wabasebeje. Teach you discipline. Ni byiza, ahari ikimwaro kiri bubigishe discipline. Nyamara inshingano zawe urimo urazibagirwa. To discipline, not to nonsense. Inshingano zanjye nizo kumenya iby'ikigo cyangwa se ibyo mu kigo, apana amafuti yanyu. Be careful, Em. Emi witonde. If I don't be, Nintitonda se harabiki. I can choose you in my school. Nakwirukana mu kigo cyanjye biceri birongoza yakigize iki kigo. was that way? Ibyo nakoze se byakubangamiye? Coming for you. Yego nyine kandi umenye ko nkuziye. Wa mwanda we, izo ni imbaraga z'amafaranga ukuntu abwira Doye. This is a stronger argument. Kunugutumvikana gukomeye. Me as head boy Yewe rero nk'umunyeshuri uhagarariye abandi, fight against those who called rich men. giye guhangana na bano biyita ngo ni abana b'abakire. Aka episode ka kabiri nuko karangiye, ntuzacikwe na episode ya gatatu. Doye dusize avuze ko agiye guhangana na bano biyita ngo ni abakire, abanza barwanye abahindure. Gusa ubahagarariye nawe ati nanjye ndakuziye, witegura urugamba. Muri make muri episode ya gatatu hazashya, ntizagucike. Ntuzacikwe n'iyi episode, hazaba ari urugamba, hazaba ari fire, hazaba ari umuriro. Njye nitwa William Denny, igikuba mu Gasobanuye, mwenye mali na nguvu. Bye bye, Imana ibarinde.